Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala duwani den nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe wuure maɓɓe sahabaɓe maɓɓe e arɓe jokkutugol batteji maɓɓe ɗin ha ñande dargal dari ara miɗo hiwro hiwrango islam. woni Allah subhanahu wa ta'ala waɗu jamme kisi e makko e yurmede makko nden e barkiji makko ɗin e hoore moɗon. aray no andirɗen noon no wowiri noon hande kadi ɗen janngude siratu rasul, i sira nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. jangugol sira nelaɗo no fuɗina giggol wonande nelaɗon, no walla kadi neɗɗon andugo kon to ɓe rewi ha ɓe hewti kaɓe hewti ɗon, an kadi anda koye ngol lawol ɗum woni ko rewata. aray hande kon ɓe jangude ɓay yino ko yawti kon e yewtino nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe waɗa embargo kon kamɓe ɓe wuure maɓɓe nde. ɓawo embargo o waɗi, sonja waɗi ɓe ɓen tampi tawi nelaɗo yiɗa ko yiyata yimɓe mumɓen no tampa kon. nelaɗo yamiri ɓe yoɓe feruɓe fof ɓe yakaynteɗon habasha ɓe tawoya tongo wiyeteɗo najashi. ɓe gandi noon ɓe wiya man jalasa janasa, kala wondaɗo battinayi. sa wondi e bonɗo o battinayi. ko ɗum waɗi si nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaɗi kala wonduɗo e bayillojo o sunnay mo conciɗi kaɓi fugol e luuri curkiki. kala wonduɗo jogiɗo parfum hay so okkortama parfum on betta e ɓay uurengol nde mum. ɗi mana sa wondi e neɗɗo moƴƴuɗo ko seeɗa seeɗa moƴƴa, sa wondi e neɗɗo gonɗo a wayranoyɗa moƴƴa ya ta bonino a tawtino. ko ɗum si imam Shawkani ɓe maaki la yanfa'ul jarba bi kulli sahihatin ilayya walakinna sahihati tajrab. nafata geɗoɗi wuro geɗoɗi nawnuɗi ɓatta ko selluɗi. ko selluɗi ɗin nawnata saabu ko ɓattoye nawnuɗi ko wona selluɗi jana nawnuɗi ɗi dikkata saabu ɓattagol majji selluɗi ɗi. joni noon ɓaɓe ni man jalasa janasa, kala wondaɗo battinayi. eyyi noon le ko sahabaɓe jeyanoɓe ɓurɓe marde expérience ɓe yawno ka najasi ɗum battino e makko motta. ɓe maaki a darsu thamin wal ishrun, darse nogay e jeetata ɓijo on, islam malikil habasha, ko natugol lando habasha on islam najashi. ɓe maaki lamma alimat qurayshun, ɓe quraysh andunoɓe hijiratil muslimina, natugol julɓe ɓe ferugol julɓe ɓe ila habashati ɓe ya habasha, arsalu rajulayni, ɓe imminno worɓe ɗiɗo. e gande en jangino ɗum ka gissa ka sira Jafar bun Abi Talib. ɓayɓe andi ɓeɗo fof yahi ɓe fotti ka daru nadra ɓe inni daron bano utubata bun Rabia no waɗi ko yonata on arab on accayno Muhammadu ɗo ko lori wo lorrodiron ɗo ko musidɗo mon. kono kamɓe yahi to ko toon sodoyten, ko toon yiyeyoyten. si on o yahi o moƴƴoyke ɗon e maɓɓe ha ɓemɓe naati islam, on ɗon e watama dartoyaade. o waɗi ella jata, o waɗi ella. kono anda goɗɗo ata goɗɗo ko wawɗa sakkade koko iwrata ka leydi ara na ko iwi ka weeyo no jippade ka e ndiyan si cango rewi kam ayɗa wawi koye kallude ma jasa wiya ngo rewata ka ɓeeɗa tawayi. kono est ce que ndiya wonɗan arde tan ɗa wiide ɗan yanta ka ɓeeɗa ɗan lotorta torde ɓeeɗade ukram. ko dow noon woni yiwde sakkatako. ɓay noon ɓeeɗo yahi ɓe neli ɓe fotti ɓenni joni imminen ɓurɓe wawde yewtere ɓenge men. Amr bunil As e Abdullah bun Abi Rabia e riwaya goo, woɓɓe goo wi wona Abdullah bun Rabia ko wiyeteɗo Ammarat bunil Walid. ɗon ɗon no durra ko hombo e maɓɓe wonno ɓeeɗo yaaduno ɓe naɓori kadi ko ɓe andi no ɓuura welde Najashi. ɓe nabde waɗa correction.
nde nabi ha kono tawi neɗɗo on ko neɗɗo diina ko neɗɗo yiɗuɗo gonga ɓuyɗa toñugol na neɗɗo jari boraɗo yiɗugol aduna nde ɓe ari ha ɓeya yewti o noddi jafare yewti o wino wallahi min ɓeeɗo no ɓe wani minon hay fello kange wawata mi ƴetta fello kange ngon mi addita ɓeeɗo mi jonnaɓe yaw waɗo ɓe lora ɓe no ɓurani mi ferro ka ɓe naborani mo mbiyata ya neldari tolaban min no ɗaɓɓirgol mo ayya rudda nde o ruttata man hajara min al muslimina ferɓe ɓe julɓe ɓen ɓe natta ɓe makka ɓe lorra baba najashi sali o sali taslimahum jonnugol ɓe ƴettugol ɓe jonnita makka o winno wattano bada ɓawo an akhbarahu humputude mo jafar bun abi talib ɓawo jafar humputude mo bi haqiqati din ko on ɗum woni dina kan tigi al islami wa qara alayhi jafar jangani mo awwalu surati maryam arande suratu maryam o andi ɗon ha ɓayo jangi ɗum o humpitike o wi wallahi koko isa addi e koko jafar ko nelaɗo mon addi ɗo fof ko nokku ngol idan ko gonga o gandi noon ko ɓe a cukki ha ɗum laaɓi ka ɓaɓe ari weeri ɗum woni yaaji ha hande o yarani mi jangga nelan haal nelan ko ardi ɗum o werni ɗum ko kaɓe arno cukki wi ha menen ɗo ɓeɗo ɓe feewaɓe ɗumanna a on tuma ɓe joni ɓamen feewa awa ɓe noddi ɓe ha koye ɓe waɗiri ni wattiri ni aybini ɓe bowli ko na gonga lanɗon landi laaɓani mo joni ɓurtimo laaɓani o andi ko ɗum waɗi ko janguden ɗo suuɗugol nelaɗo ngal ɗum waɗugol dawon sirran no jeyano e nafoore nde ko gandi buyno woodi ɓe aybinayi ɓen no haɗiri ni wattiri ni on ko ni waɗi on ko ni waɗi aybinama ha fottude ma darade ko wiɗa o ko naati o wano wirɗama ko ɗum waɗi ɓeyni mo accali hiɗi tagol naafiqijo añay moƴƴo ka par ce que gañon ma ko wownugol ɗum ellaji ma harani ala aña goɗɗo ko ala gonga par ce que a yarimo a yirali ko ɗum mawɓe ɓe maka e bononu bonnama wota wiidu gonno ka acco handu nangan ka dammol ma wiyan kadi bonuru kono enen en egga e bonugol le hunduko gol moƴƴa ko ɗum waɗi a laɓɓini ɗo tawi jafar kadi alladi mo hunji ko jangi ko o jangani ma oyata e moodi ɗo yeddutaka baraja khoibayni ɓe artitay koɓe jasɓe ɗiɗo ɓay ari ɓe dasa jasere nden ɓawa maɓɓe iɓe hersi iɓe hutini wa aslama najashi naati islam wama mahu e wonduɓe makko ɓe minal qissisina e morde e karamokoɓe maɓɓe waruban ɗum ɗo kadi ko rewoɓe maɓɓe ɓen fi dhalika al waqt e o waɓatu ɗon a sanati sabiyati ka hitande jeeɗiɗaɓire minal nubuwa ka annababa najashi natuno islam ɓayo andi ɗum o naati to gasa ɓayo naati ɓe wondi ɓen kadi sino woɗi mara ɓe naate ɗo koni ɗuralala fe najashi natuno islam fa anzalallahu fi haqqi allah on jilɗini e haqqe najashi en o wi walla tajidanna wallahi a tawa e aqrabahum ko ɓuri ɓattade e yimɓe defte ɓen fof ma wadda tan giggol lilladina wonande ɓen amanu gonɗinɓe alladina ko ɓen qaalu wiɓe inna nasara menen ko men nasara joni min wi yimɓe ɓen fof alyahuda e nasara e ɗi fop majji ahlul adiyana ɓe fof majji ko ɓuri yiɗuɓe julɓe ɓen ɓuri ɓattade ɓe giggol ko nasaraɓe kono ko ɓen ɓeyat na ɓe joni ka hande ala dariɗo fiyota dina marché fi france sa yay dow ko anglais ɓe ɓe mbiyate juula date jokkajo ko jokkuta kono france koye ɓe décida e aya ɓuran sa jangga ɓe ɓe jange sika mo ɓe anda ko ɗum ɗo firi ko ɗum ɗo woni wowlude est ce que ɗawa juulirde ni sina ɗum a juulirtano kama ko ɓe woni e gartande wiyaen ɗo islam moderne allah haɗi ko ɓayɓe nantara bida wana moderne ko modernise awete bida aywa yoɓe ar ɓe ƴetta islam maɓɓe moderne hulɓini ha feɗi ko kamɓe yiyoton no memmina desingol nelaɗo en waɗugol pankareji aybina dina ñande nan ɗon france 24 o ko aybingol wiya dina no waɗi dina non waɗi dina ko dina waɗa ala
hari law ko ɓe nasaraɓe ɓuri yidde julɓe ɓe joni ko ɓe ɓuri añude julɓe joni ko ɓe ɓuri añude ɓe ɓeyɗa julɓe ɓe hande si julɗo yaha ɓuttina o yaha e peejejiɗi hara naka ɓeɗo wuri joni min wi ko ɓeɗo ɓuri ɓattade giggol dalika ko aɗum bi anna minum sayno e maɓɓe qissisina faamuɓe diina alqissis ko karamo kojo jannguɓe faami diina maɓɓe kan ton waru banan e rubaniyankeɓe ɓen wannam no kamɓe la yastakbiruna ɓe mawnidinaki kadi kamɓe ɓe townitaki neɗɗo noon so townitaki oye ɗay goɗɗo simo townti tun o yawike yimɓe ɓen ala no yiɗiramo yawiɗa ka tumma retti mata najashi feƴƴi wa salla alayhi rasul nelaɗo sallallah alih w sallam juulimo lamma alamahu jibril nde jibril humputunomo bi wafati feƴƴingol mo wa hada ko ɗum ɗo aslu salati janazati woni bindere juulugol fure alal gaybi ara ko wirniɗo ko andirtomo e ɓeyte ɗum ɓayo feƴƴini ko jibril ari inde nelaɗo najashi feƴƴini nelaɗo noddi sahabaɓe ɓe saffini madina wo juulen musidɗo men oɗo e ɓe garanti ka ko andi noon jibril ko ɗum jibril wama natanazzalu illa bi amri rabbi minen mi jippata ko ɗo min ara mi wola sina allah yamirimo idana ko allah wi jibril yaw yettoɗa nelaɗo oya feƴƴini o e ɓe garanti ka kombo neli nelal kombo neli yo yettino fatune nden ko allah subhanahu wa taala neli kombo yettinoy karamo ko annabon fof jibril alayhi salatu wassalam laamiɗo malaika fof est ce que aussi faama ko hoori koko jam nden ɗo harimo hoori o wundino ɓura noon o juuli laaɓi jeɗi o waɗi zaka o hajjoyi koy ko ɗum joni men ko yewta koyde foti andude ko yewti ko wi ko inna alladina amanu wa amilu salihat na wa amilu kadiran de yoni ko gomɗinɗo golli ko moƴƴi no moƴƴi ko fandi wo yonay ka ɓay jaman no fandi ha kono yonay jonay kaaƴi ko jandi wo ko dongini ɓeydema ma liɓangi ɗon mangi loram idan koko moƴƴi kongo landi na ko ɗuuɗi kon na ko ɗuuɗi kon ndigi ɓe wi noon ɓayo ɓay ɗum ɗo nelaɗon pitama najashi feƴƴini ɓe noddi sahabaɓe ɓayre ɓe juuli ɓure o madina tawi oyano afrique ɓeyano makka ɓe juuli toon ɓe wi ko ɗum ɗo woni bindere aslu wonde si goɗɗo maayi nokku goo iɗon ɗo eɗo wawimo juulude ɗo ɓure ko ɗona sa dalil on ko wonde nelaɗo en juuɗuno najashi feƴƴini habasa nelaɗo no madina ɓe juuli ɗo ɓure on ɗum ɗo ko dalil ko ɗo woni aslu on bindere nde wonde iɗa wawi juulde ɓure hara wala e mbami asila landa ɗen mada falat quraish ko ɗum quraish wanno lamma alimat nde ɓe anduno bi hijratil muslimina fergol julɓe ilal habasha yawgol habasha asallamahum najashi ene najashi ƴettuno julɓeɓe jonniti ɓe hal aslama najashi est ce que najashi natuno islam mada nasala fi haqi gonɗo jippino e haqqe makko hal asha najasi ene najashi o wuruno bada dalika ɓawa nadde islam hal salla rasul sallallah alih w sallam ene nelaɗo haraɓe juuli alal gaybe ɓawa mo alaɗum qabla dalika ko atti najashi ɓaɓe wi ko ɗum ɗo wa hada aslu ko bindere nden awa holli nelaɗo juulali ko atti ɗo alkhulasa résumé o arsalat quraish nelno rajulayni worɓe ɗiɗo rasulayni nelaɓe ɗiɗo ila najashi faade najashi li yatruda al muslimina fiyo najashi raɗo julɓeɓe min biladi kaleji makko falam yafal o waɗali ɗum wa aslama o naati islam huwa kanko wa mammahu e wonduɓe makko ɓen ɗumma madal najashi refi najashi feƴƴini fa salla alayhi rasul nelaɗo juuli mum salat al janaza julde fure الدرس التاسع والعشرون درس نوغاي جينا يبون خروج النبي صلى الله عليه وسلم يالتugol nelaɗo min alhisari immorde e waɗegol ambargol wande ari ɓe naada ka cheikhi makka ka jooɗi makka hiɓe waɗa toon ambargo ko yaltugol maɓɓe noon ko onno ɓe yalti ɓe maki fi sanati l ashirati min annubuwa kaytande sappa ɓiire ka annabako maɓɓe ittafaka fottuno hamsatu jowo
min ashrafi quraish jeyaɓe e ɓurɓe teddude quraish wa naqadu sahifa ɓe firti kamɓe ko windaka ɓeɗo jowo ko o wiyeteɗo Suhayl bun Hashim ko oɗo arti dew yawno ha o daari ko ɓe waɗi ko moyni moodi ɗum ɗo haano wondema goɗɗo jombantaɓe ɓe jombataka goɗɗo sodantaɓe ɓe sodataka goɗɗo ɓe kortake ñamen ɓe hiwrodirtake ɓe hiwratako goɗɗo hiwrito oy ɗum ɗo nanni oyni min noon mi wawata joɗade de ya siga de toña waɗam ndu oymi o yaw yiide siɗɗo makko jemma o wi enen anno walanima no yiruɗa ɗo ni enen yiɗe wadde ɗiɗo fu daroɗen dartuɗen ɓeeɗa wiyen ɓe watta ɗum anda yiɗum no moƴƴi min on do min hara mi heɓayno goto wallitotoɗo la hara mi heɓayno goto wallitotoɗo la walla men dartoytono ɗum oya wiya heeɓi wo hombo wo min andi ko jemma ɓay on ɗon tawti o wi ko ɓe heɓen kammo enen ɗiɗo tu yonta ɓe yaani kadi goɗɗo ɓe yewtirni o yawi on heeɓi wo hombo wo min ɓe yaani kadi goɗɗo haa ɓe woni ɓe jowo ɓurɓe teddude ɓen noon yeey yiidi ɗo nde ɓe ari ɓe fotti ɓe ari ɓe dari fof fotti ɓe oya artinoɗon Suhayl ari wi heen min ko waɗɗon ko mi tawta ɗum dal waɗal ɗo ko musidɗo men ni ɓeyi ɗon naɓi ɓe toon ɓe alaɓde ko ɓe ñaama goɗɗo naɓantaɓe ñaamete ɓe goɗɗo hiwtako ɓe jombataka goɗɗo goɗɗo jombantaɓe ɓe hay fus ɓe heɓata est ce que ɗum ko nunɗal yiɓe maayude heege ɓiɓɓe maɓɓe maayi min on do mi tawtako ɗum on waɗa ko accord on min mi tawtama ɗimmojo makko on dari wi min kadi do mi tawta wato kadi wi mi tawta wa kadi wi mi tawta ha ɗon ɓe joo Abu Jahli daari ha tawi ɓe leɓeɗa yeddude gol ɓeɗo yeddata ko Abu Jahli wi wallahi koko waɗɗon ɗo ɗum ko jemma haalta na joni ɗo fottan ɗum bandi no andi tun ɗum bandi no andi bandi ɗum ko haaldigal jemma walli ɓe firti aadi ndi ɓe maaki fa horoja nabi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu sallam ɓe yalti wa man maahu wondude min al hisar ka ambargo maɓɓe bada am makatu ɓaawo ɓe ñiɓude fi shi'bi ka jooɗi toon qariban ko batti min talata tanawatin ko yaata hedde duuɓi tati iɓe nder ɗon ka jooli ɗon iɓe tampinde tampere fi islam la yasidu ilayhim ala tawoyde ɓe shay'un ay hunde min at-ta'ami immorde ñamete illa khufyatan sina suudago ko ya suuɗo naɓana siga umar en kadi suusuno naɓande ko ya suuɗo haara goto yiyalma naɓanaɓe sa fotte goɗɗo doga yimɓe ko ni ñamete on no ɓe yaran hatta akalu waraka shajari ha ɓe ñami ɗuɗo o yani ha ko leɗɗe tawi ko ha ko komɓe tettata ɓe jam tellement heeji ari ɓe tampi wa kana rasul sallllahu alayhi wa sallam nela sallllahu sallam ɓe maaki yani ɓe laatino kadi ukhbira ɓe wumpitima anna al aradata wonde no ganguwi kadi akalati sahifata gi ƴakkino kaydiri hande ko ɗo nana yoɓe noona walline koye defto yaw dakko no wuriron nani defto ni walline korita nana jopputina ñaamu ana ndanelaɗo kadi enen ko ñaamugol tu e se goɗɗo no ronkude taw ko ñaamu ko ɓuri lowde kulloy koye fof ko sondu ka kono ndo ala weleede joni men no ar sikkindu kono eɓen ƴetti ɗum focalisé ñaamete no gasa ko ɗum Allah fannire ñaamete ko waɗi noon kortoɓe wiya vouloir trop gagner risque de perdre yiɗugol ha feƴƴita ko basal firkitata en faala ha feƴƴiti so yi hande remoɓe ala newoɓe ala ko argol tun ɗaɓɓa kaydiji ka saare na joni si batowal ngal paani ka ndiyan ɗo moɓe ñoƴƴayore oɓe ñoƴƴayore par ce que hari ɓaawo ɗo mawɓe men ɓen kañum hay ɓe anndano ɗum sa wiyoyno ɓen fewndu ɗum ɓe anndanama ko woni ɗum par ce que ɓe rema ɓe neha balɓeya koye juuɗe maɓɓe yahata ƴetta e bako wuura laamu ngu laamu wari ko wore mbo wuuri ko hoore mawɓe men ɓe wuurumi hande nen koye hoore laamu ngu wuurde e wuuray kono ko sengo itan gi ganguyi ɗo
gi ari gi jakki kadi bere bindi ɗi nan kay bindi fof de ko bindi ɗin gi jakki ha bindi ɗi lanni tawi yitata ko bindi ɓe naati ɓe yaltini kay dirndi ɓe tawi on jaka wona ɓeeɗa jowtum firtiyade ndi ay ganguji ɗi tawta hare ay ganguji ɗi tawta ko ɓe kondani nelaɗo ɓen hi ɗo yahani falamma nazalatha quraish nde quraish jippinno kaydi rindi liyumazziquha fiyo ɓe sekundi wajaduha kama akhbara ɓe tawrindo no nelaɗo humpitiri no wondema ganguni ñamini asila lande ɗen fi ayati sanatin kadde fi ayi sanatin moƴƴa ɗum nenda wa ayati sanatin duwanonde kasi fi ayi sanatin kon ɗum e hitande ko hitande honde nuqidati sahifatu accord o woni ko seeka kaydiri ndi firta kam makata nabiyu fil hisar ko bere on ɗum nelaɗo ñiɓuno ka ambargegol maɓɓe hal kana yasulu ilayhi shay'un yarlino yettotonoɓe seeɗa mina pawme ñamete bimada akhbara ko on ɗum ɓe umputuno qabla khuruji ko atiɓe yaltude min al hisari ka ambargol al khulasatu résumé um fi sanati l ashirati kaytande sappaɓire nuqidati sahifatu accord on firta fa kharaja annabi sallallah alih w sallam nelaɗo yalti min al hisari ka ambargegol bada 3 sanawatin ɓawo duuɓi tati wallahu taala alam noddi awa yaawine Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya joni den jangude fi o sahabajo tedduɗo wiyeteɓe Hudayfat ibn al-Yaman radiyallahu anhuma e jangino fi Hudayfa e gattori babe makko wiyeteɗo Yaman. Wondema Yaman babe makko ko Makka wonno ko ɓe jeeya, ko jeyanoɓe goro wiyetego Banu Absin. Koko ɓe yawno Makka ɓe wari ɗon goɗɗo ka musidɓe maɓɓe ton, kanko Yaman no dogi wari Madina o welde ɓe wiyeteɓe Banu Abdu Ashhal.
o jombe jungo ɓen sonnajo jibinani mo wiyeteɗo Hudayfat bun Yaman ha watti joni ɓay koɓe kondannoma ko wiwi watti o immoto Madina o ya Makka kono tawi ko Madina o ɓuuri ñiiɓude ko noon o yaari ha sappoɓe yawnoɓe naati islam e jungo nelaɗo ɓen no jeyano e mum yamanoɗo baba Hudayfa ko ɗum waɗi si kanko Hudayfat bun Yaman ko Madina o mawni ko ton o jandi ko yumma makko e babe makko neyi mo hay ɓe ɗiɗo ɓe naati islam kanko kadi o naatuno islam ɓay nene makko e ben makko ko julɓe o naatuno islam adoy mo yiidude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jon noon ko ɓe woni e yewtude ko sunare ko sunino kon adoy mo yiide nelaɗo e maki kana shawku Hudayfata laati no tuuyende Hudayfa um ila liqa'i rasul sallllahu alayhi wa sallam faade fottugol e nelaɗo yamlaw jawanihahu ɗum no hebbini ɓernde makko nde e maki fawwa kanko mazala o seerali mundu aslama gila ñande o naati islam yatasaqatu imo ɗaɓɓita akhbara o habaruji nelaɗo wa yulihu imo duumi fi su'ale landagol an awsafi gaya sifaji nelaɗo fala yazidu dhalika ɗum alamo ɓeydude illa wala an bihi sina yiɗugol nelaɗo wa haninan ilayhi e tuuyegol faade e nelaɗo wa rahala ila makka o setti o yahi makka liyalqaw fi o fottoy e nelaɗo fama wonali iro annabiya sallllahu alayhi wa sallam hay wonali nde o hayni nelaɗo sallllahu alih w sallam hatta sa'alahu ha o landi nelaɗo o maki amuhajirun ana ene komi feruɗo nelaɗo am ansariyum ka komi ansariyankejo ya rasulallah ko kanko landinoɓe Hudayfa o ɗo hari o gandi ko ɗumɓe yewtuno en ka Anas to wala orba annal uduna tashahu bisimai yani yiɗi goɗɗo no faale yiide goɗɗo yiɗa neɗɗo faale mum hara ko nanu tuyde makko o yaalima hara o yaalima taw ko ɗum noon Hudayfa heɓuno sifagol fi nelaɗo sono wo sono imo ɗaɓɓita fi nelaɗo imo lando fi nelaɗo imo lando konno nelaɗo way no sifiranane nelaɗo way on nde ñande kadi o ɓeyda yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha tawi tigi tigi on joni ko ɓe ɗum o yaha Makka o wata habbagol o immi ɗon o yahi Makka o fotto e nelaɗo sallallah alih w sallam nde o fottino nelaɗo ko landinoɓe woni ene min komi jeeya koye muhajiruna ka koye ansar nelaɗo fa qala alayhi salam nelaɗo maki chita sida faala kunta latoto min al muhajirina jaabe firɓe ɓe wan chita sida faala kunta latoɗa min al ansar jeeyaɗo e ansar faktor li nafsika subano hoore ma matoybu kala ko faala arayɗa newnana waade mawɓe ma ko iri ko Makka ko mawnuɗa ko Madina ka suɓida wo ida newnanaade nelaɗo no annduno yimɓe ɓe ko karamo koɓe sikuluji si ɓe yinuma ɓe andi ka ɓe tabintinira ma ɓeyda weltagol ɓuuri ko wettinoɗa fa qala Hudayfa wi balkoni ana min ansariyu ya rasulallah min komi jeeyaɗo yimɓe Madina ɓe ko adi ka mawɗa toon ɓurete tout weldeji ga iwɗa toon ko ɓe yurmodirɗa ɗum ɓurata wadde ko ɗum waɗi ko suuɓi e jeegol e yimɓe Madina ɓen walamma hajara rasul nde nelaɗo ferno alayhi salatu wassalam ilal madina ɓe yahi Madina lasamahu Hudayfa takkodirno e nelaɗo jokki nelaɗo mulazamatel ayni ko yitere bakodirta le ohteyadi mo maye no andirɗon noon nde ɗo koytiɗa o sa ñoƴƴali ɗo ɓe tunde inde si nde ɗo inji nde ɗo inde nde ɗo wullay tu nde ɗo wulli tellement ko de jokkende si nde ɗo hayni keɗa image ko ɗum on image rentuɗa ɓeyde ɗiɗi ɓe yiida tellement ko de jokkude si nde a dariri do a ata nde a darira do nde a darira nde a darira ga nde a darira ga si nano mali waɗi ga ko ɓe tunɗe yaada kala woni wonon ko ño jokkodirno nela si ɓe yaariɗa o yaara ɗon si koɗa ɓe yaari ɓe yaari ɗon ko ɓe waɗi wo kanko Hudayfat bun Yaman o waɗa ɗum o gandiɗo ɓe takkodiri ka wa shahida mahul mawaqia o tawano kadi hareji ɗi kullaɗi fuu majji illa badran sina badi o yahano badi
ko fi on ɗum hade Hudayfa ya badde e yeeɗo kaala e yeeɗo ko winte islam ko islam no way noon simo jogitike ɗum tigi fottude e makko o ko enta ko alhamdulillah ɗum ɗo ko ɗum woni gonga o inni mamana ani ɓeni walit a dow ka waɗi takhallufi Hudayfata wo turtugol Hudayfa on an badri ngay badri issatu ɗum ko qissa rawaha bi nafsi kanko tigi filli fa qala o wi ma mana'ani an ashhada badran haɗano layyumi tawe badri illa sona anni no min tum kuntu mi laatino kharijal madinari la yalti ka sare madina ana min wa abi min e babenga ngari mede yalti ka sare madina fa akhadana nangi men kufaru quraish e feraɓe quraish encore ɓe nangi men ko e kayella waɗi wa qalu ɓeni ayna tahsidun konto falɗo yaade onon ndiɗo ka falɗo yaade fa qulna mi wi al madina ko madina men yaade fa qalu ɓe wi innakum noon turiduna muhammadan ene ko muhammadou faala ɗum ko ka muhammadou on ɗo yaade ko ɗum faala ɗum fa qulna mi wi oye ma nuridu men faalaka illa al madina sina yawgol madina menen ko madina men yaade hari ɓe andari ɓe sikka ko yimɓe nokkugo no arde naata islam Hudayfa wi menen ko madina men woni yaade na ka muhammadou di ko toon men woni yaade fa abaw an yutliquna ɓe inni ɓe accitataɓe ɓeya wi ɓe min accitata ngono ndiɗo few illa sona bada ɓaw an ahadul ahada nde ɓe jogito aadi alayna e dow amen allah nansura muhammadan alayhim wonde mi wallata muhammad e hoore maɓɓe ɓe acciti ɓe ara ɓe warali ɓe o Hudayfa o ɗo mo tata sertata e nelaɗo ko be o ƴettanamo aadi kanko e ben makko wonde ɓe tawtata nelaɗo e haɓugo leɗeraɓe si koyne wiyenga wara ta waram min mi sirantake feero fes waranayi wa alla nuqatila ma wonde min haɓata men nde wonde nelaɗo tumma atlaqu sarahan ɓay min ƴetti on garanti ɗakiti min ƴetti garanti wonde min wallata mouhammadou min haɓidata min wondata e mouhammadou fi yaɓugo goo ɓe nawa yahi walamma qadimna ala rasulillahi sallallah alih w sallam nde min arno kanala sallallah alih w sallam akhbarnahu min humpitumo bima qata'nahu konko men taƴanimo min ahadin wonande adi le quraish ɗon andi nde imam Bukhari nde ɓe yiwno ka maɓɓe Bukhara ɓe seeni hedde tawi ko ɓe payi ɓe duuɓi sappo e ko fawi tawi ɓe faala windude deftere maɓɓe nden ɓe arno ɓe fotti e karamo ko jogurnoɗo marde gandal ɗon makka nde ñande nde ɓe ari ɓe yeetimo koɓe faala ko wawiyan ko a intérêt ko no jeeya ko wowlannoɓe wi sawni la yasbiqu hasadu zar wo wana soñugol attoto remugol ɓe mana yawta o janggama a duuɓi sappo e jeegoy da winde deftere karamo koɓe fo ronku ɗum ko seetini kono nde o arno o ari o tawa o darse o tawi o darse fi Hudayfa e baba mum ɗo no wowle o darse ɗo o wi ko fi honɗum ɓe waɗatno gonɗum tirete mum imam Bukhari ko pay ko yeeso wonɓe ɗon ɓe fof kanko jaabi o wi goɗɗum ɗum islam no holla en hunnugol aadi kala mo awduɗa ko ɗum annoɓe ya badri sabu nelaɗo wi hunne aadi ɓam awde haysi wona julɗo awduɗa kono ɗum no firti aadi haysi ko ami julɗo jiyaadi ndin badre no waɗi ko heferaɓe wi ɗum nelaɗo no wonde ɓeeɗa haysi woni no ɓenɗon ɗiɗo yirtago maɓɓe lorra e nelaɗo maki wotaw yaw fi yo hunnu aadi ni ɗum ɗo no holla hunnugol aadi kam ko ɗum joni men tigi joni men ko inni ya ayyuha alladina amanu aw fu bil uhud hunne aadiji mondi wotan jaɓu firtudade hay si wona julɗo ɓe ɗum ko goo ɗum ɗon no jeeya e ko ɓe tirunoɗo leeson wondema hunnugol aadi no jeeya e ko islam o ɗaɓɓirimɓe kon sina ɗum ɓeeɗo yahay fa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo kon ɗum ɓe wino nafi bi ahdihi hunne aadiji maɓɓe ɗin ko ɓe wi on ɗon kon jogite wotaw jaw wallon men mbaɗi wone ɗon ala kadi bakkati kono ɓayon haaldi tan fi subhanallah iɓe arde haɓugol nelaɗo sa nelaɗo
hay ɗum yoɓe yilto fi wata ɓe firto adi kamɓe heɓera wa nasta'inu alayhim billahi miɗo wallitorde Allah on e dow maɓɓe mi wallitoray Allah o bere onon ɗo ɗiɗo ko ɗuman ɗon ko mi toroto yo Allah walla wallahu taala rew to boy dan rew bismillahir rahmanir rahim kana shawku hudhaifa latino tuyegol hudhaifa ila liqa'i rasul sallallahu alaihi wasallam baade hawrugol ne laadon sallallahu alaihi wasallam yamlaw jawanihu ino hebbina bernde makko ne wawa kanko ma zala mundu aslam o seerali gila ñande naati islam yatasaqqatu imo ɗaɓɓita akhbarahu khabaruji ne laaɗo wa yulihu imo duumo fi suwale landagol ana o soafi ga sifaji ne laaɗo wala yazidu dhalika ɗum ala ɓeydude mo illa wala an bi sina yiɗugol ne laaɗo wa haninan ilayhi e ɓeydugol ɓurtugol yiɗugol faade maɓɓe wa rahala ila makkata o jeyi makka liyalqaw fi yo fottene laaɗo fama wona iro annabiya sallllahu alayhi wa sallam nde o yi nelaaɗo hatta salahu hawlandi nelaaɗo a muhajirun ana ene komi muhajiruna nelaaɗo am ansari yu ya rasulallah ka komi ansari yankejo fa qala alayhi salam nelaaɗo maki in shita sida faala kunta latoto min al muhajirin jeyaɗo muhajirun wa in kunta sida in shita sida faala kunta latoɗa min al ansar jeyaɗo e ansar fakhtar li nafsika subhana hoorema ma to yibbu ko faala فقال وي بل كوني أنا من أنصاري يا رسول الله منكم جادو يجب مدينة فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام لنلا دو فرنو إلى المدينة بسيني مدينة لازمه حذيفة وندنا نلا دو ملازمة العين كو يتر وندت لأختها يدم ميري وشهد معه المواقع وتاوان وندو نلا دو هارجي دي كلا دي فوما جيلا بدرا سنا بدر ولتخلف حذيفة wodani non turtugol hudhaifa an badrin qissatu ngissa rawaha fillikemo binafsi hoore makko faqala ma mana'ani hadanola an ashhada badran de mi ara badr illa sona anni no min kuntu mi latino kharij al madina komi yaltuɗo madina ana min wa abi min e babenga fa akhadana kuffaru quraish heferaɓe quraish ɓe nangim fa qalu ɓe maki ɓe wi ayna taksuduna konto faalaɗo yaade fa qulna mi wi al madina ko yawgol madina فقالوا بي إنكم نون تريدون محمدا ومحمد فعلت فقلنا من ماكي من بي ما نريد من فعلك إلا المدينة سنا يوغ المدينة فأبوا بسدي أن يطلقونا بأجتمن إلا بعد سنا باو أن أخذوا الآدة بجت جاد علينا دو أمن ألا ننصر محمدا وند وتمن ولو محمد علينا دو مأده ولا نقاتل معه وتمن هبو وند دي مكو ثم أطلقوا سراحنا رتي بأجت من ميجين ولما قدمنا من أرنو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لادو أخبرناه منهم فتمو بما قطعناه من تجنم من أحد مرد آدي لقريش ونند قريش وسألناه من لندي ماذا نصنع كنتم من وطا فقال عليه الصلاة والسلام لادو بماكي نبي بآدهم كن آدي مقبلين ونستعين ممن ولي نرى عليه دوما بالله اللهم Đâu đến giờ đâu cả đấy vào bây giờ dạ đã đâm đến đây xóa suy ông Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu thamin wal 20 dars no gaye jetata bidon islam malikil habasha konatu golando habasha islam lamma alimat quraish de quraish anduno bi hijratil muslimin ferugol julbe be gilal habasha yawgol habasha arsalu rajulaini beneli worbe dido bi hadaya be jonni benel dari talaban minhu dabirgol lando habasha ay rudda de ruddata man hajara minal muslimina ferbe be julbe be baba najashi sali taslima jonnu tugolbe bada bawa an akhbarahu bumpitimu Ja'far bin Abi Talib bi haqiqati din haqiqa din al-islami wa qara alai Ja'far jangi edu makko awwala surati Maryam arande surati Maryam wa raja'a bi arti benela be dido khaibaini tay ko jasude wa aslama najashi nashati nati islam
wa mamma wonduɓe makko min al qissisina yaaɓe karama koɓe wa ruhban e rewoɓe fi dalikal waqte waktu ɗon asanati sabiati min annubuwa ka hitande jeeɗiɗaɓire annabako fa anzalallahu fi haqqi allah jippini haqqe najasi wala tajidanna wallahi a tawa aqrabahum ko ɓuuri ɓattade yimɓe defte ɓen fof mo wadda tan giggol lilladina wonande ɓen amanu gonniɓe alladina ko ɓen qaalu wiɓe innano minen nasara ko minen nasara dalika ko aɗum be anna minum sabno maɓɓe qissisina karamo koɓe wa ruhbanan e rewoɓe wannam no kamɓe la yastakbiruna ɓe ala mawnintinade ɗumma refti mata najashi maayi fa salla alayhi rasul nelaɗo juule dow makko lamma alamahu jibril nde jibril andinnomo bi wafati fekkingol makko wa hada ɗum ɗo aslu salati janazati ko ɗum woni bindere juulugol fure alal ghaibe dow wirniɗo asila lande ɗen mada falat quraish ko ɗum quraish wanno lamma alimat bi hijratil muslimina nde ɓe annduno fergol julɓe ɓen ilal habasha yawgol habasha asallamahum najasi jonnutuno ɓe hal aslama najashi yarni najasi nasino islam mada nazala fi haqqi ko ɗum jippi haqqe makko hal ashan najashi yarni najasi wuruno bada dalika ɓawa ɗum hal solla rasul sallallah alih w sallam yarni nelaɗo juuluno alal ghaibi e dow wirniɗo qabla dalika ko atti ɗum alkhulasatu résumé um arsalat quraish nelno rasulayni nelaɓe ɗiɗo ila najashi fade najashi li yatruda al muslimina fi yo orado julɓe ɓen min biladi ka leydi makko falam yaf'al o waɗa ɗum wa aslama o jebbili huwa kanko wa mammahu wonduɓe makko ɓen ɗumma mata defti maayi an najashi fa salla alayhi rasul nelaɗo juulimo solata janaza julde fure a darsu tasi wal ishrun dars sappo e noga e jeenayi ɓon khuruju nabi sallallah alih w sallam min al hisar yatugol nelaɗo on ka ambargu fi sanati l ashirat kaytande sappo ɓiire min annubuwati ka annabaku ittafaqa fottanno 5 jowo min ashrafe quraish ne ɓurɓe teddude e quraish fa naqadu sahifata ɓe firti ko windako fa haraja nabi sallallah alih w sallam nelaɗo yalti wama mahu e wonɓe maɓɓe min al hisari e jani e ambargo bada makatu ɓawɓe ñiɓude fi chebi ka joolol qariban ko batti min 3 sanawati nduuɓi 3 la yasilu ilayhim alano yottade faade maɓɓe cheyga hunde min at-ta'ame ñamete illa ufiya tan sinayi dow suulugol hatta akalu waraqa shajari ha ɓe ñaami ha ko leɗɗe wa kana rasul sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke kadi ukhbara ɓe humpitanoma anna al ardata no ganguwi kadi akalati sahifata ngi ñaami e ɗerongo falamma nazalat ha quraichum ɓe quraish jippinno li yumazziquha fi yoɓe seekugol wajaduha ɓe taygo kama akhbara wano nela ɗum pitirino asila lande ɗen fi ayi sanatin ko hitande honde nuqidati sahifatu e firta aadini kam makata nabi sallllahu alayhi wa sallam fil hisar ko ɓeron ɗum nelaɗo juumino ka mbargo hal kana yasilu ilayhi shay'un yarlino yettotonoɓe seeɗa min aqwame ñamete bimada akhbara ko ɗum ɓe umpituno qabla khuruji ko atiɓe yalde min al hisar e ambargo al khulasatu résumé um ɓe sanati lashire kaytande sappo ɓiire nokkidati sahifatu ko winda kon firta fa haraja nabi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo yalti min al hisari immorde ambargo um bada 3 sanawati ɓaawo duuɓi 3 wallahu taala alam o moƴƴine gaffaji ɗin ɗanninen téléphone ji ɗin ɓiri wonma handi sellera ko ɓe